mingapi duniani. Haujui umebakisha miezi mingapi ya kuishi duniani. Haujui. Unahitaji kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Unahitaji kuishi maisha ya toba. Unahitaji kuishi maisha ya neema. Unahitaji kuishi maisha ya kujisafisha. Haujui umebakisha muda gani wa kukaa duniani. Neno la Mungu linasema iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pako, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Unaona uko vizuri tu, unatamba, unanisikia kabisa. Unaona unatamba na pisi unavyosema. Unaona unatamba na pombe unazokunywa. Unaona unatamba na starehe za dunia. Nakwambia unayenisikia muda huu, mwisho ni mbaya rafiki yangu. Yesu anakutangazia msamaha leo. Unaweza ukaona maisha unayoishi ni mazuri, lakini kuna mwisho mbaya baadaye rafiki yangu. Acha dhambi, umwamini Yesu.